17-сентябрь эртең мененки саат 9-дан баштап чогултула баштаган Баткен элине гуманитардык жардам кечки саат 8-ге чейин 30 тоннага чукул оор жүк ташуучу унаа толуп жана акча каражаты саналып Каракол шаарынын мэрине тапшырылып, алар Баткен жергесине сапар алышты. Бүгүнкү Баткенге болгон жардамга чогулткан мынакей бир фура тамак аш жана 1.406.000 сом чогулду. Ушул силердин аманатыңарды Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевичке аманат катары тапшырып атабыз. Бизге аманат болуп тапшырылды. Кудай буйрса биз ээсине жеткизип беребиз бул аманатты. Бүгүн дагы өтөт. Мамлекетибизде тынчтык болсун, өнүгүү жолуна жакын арада түшөбүз деген ишеничибиз чоң. Бар болуңуздар. Ар кайсы сөздөн, ушак-мушактан Кудайым сактасын. Адамны жаман көзүнөн сактасын. Elimiz zaman bolsun, el içinde yaşlarımız zaman, elimiz zaman bolsun, el içinde bir zaman bolalım. Buna Karakol'dan Batken eline, o çavurkap tartkın elge bu yaktan jardan barıp atat, oşonu Kudayga amanat. Amanat sen jetkirip eline verip koygular. Bu yakta Karakol eli de silamsızlık menen kütüp şuntup jiberip oturat. Elimiz zaman bolsun, el içinde bir zaman bolalım. Böyle kırsıktan saktasın Kudayım. Kırgız elleri önüksün, össün. Tilegen tileklerim barın Allah'ım kabul kılsın. Amin Allah'ım. Biz bir mustumday tüyülüp, uşul tetik alыстагы Karakol Kırgızstan'ın bir burçunda, Batken ikinci burçunda. Uşul bizge kol salgan düşmandardın tilegi taş kapsın. Bizdin Kırgız önüge versin. Bulardın katığın Allah'ım versin. Kuday bizdi koldosun. Bardık yerde ak cenget, ak ilet sınbayt. Bizdin eldin işi aldı da olsun. Kırgız eli önüge versin. Aman var aman gelgile. Чолпон Мурзалиева, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля».